Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, tugiye kubagezaho icyegeranyo twise amateka y'amakimbirane ya Israel na Iran. Muri kumwe na Theo Barasa. Mukore subscribe, mukande kuri like ndetse munasharing. Amateka y'amakimbirane ya Israel na Iran. Aya mateka y'amakimbirane niyo yaje kubyara intambara yeruye hagati ya Iran na Israel. Ubundi yari isanzwe izwi nk'intambara yo gushyigikira imitwe yitwara gisirikare ikunda gukora ibikorwa by'iterabwoba. Nyuma y'igihe kirekire hari intambara y'ubutita hagati ya Iran na Israel. Intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi yatangiye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 ubwo Israel yagabaga ibitero mu bice bitandukanye bya Iran igamije gusenya ubushobozi bwa Iran mu bijyanye no gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Abashyigikiye Israel bavuga ko iterabwoba ry'abayobozi ba Iran no kwanga urunuka Israel ndetse n'umugambi wo gusiba Israel ku ikarita y'isi bimaze imyaka mu mvugo z'abayobozi ba Iran biri muri bimwe mu bigize intandaro y'intambara, mu gihe ku rundi ruhande abashyigikiye Iran bavuga ko Israel imaze imyaka n'imyaka yarigaruriye ubutaka bw'ibihugu by'Abarabu ndetse ahandi kahimika ubukoroni, bigatuma Abarabu benshi bahura babunza akarago ndetse bamwe muri bo ntibagire uburenganzira bwo kugira ubwene gihugu. Ibi nabyo biri muri bimwe mu byatumye intambara yaduka hagati ya Iran na Israel. Iran yagiye itanga inkunga, intwaro n'amahugurwa ku mitwe nka Hezbollah yo muri Liban na Jihad Islamique yo muri Palestine. Iyi mitwe igaba ibitero kuri Israel bityo igafatwa nk'imitwe y'iterabwoba n'ibihugu byinshi, bituma Israel ihora ihangayikishijwe na gahunda z'intwaro za kirimbuzi n'iza misile za Iran. Aha niho Israel ihera yikiza abayobozi bakuru ba Iran n'abashakashatsi mu bya nucleaire, ikaba inakora ibishoboka byose ngo ikumire ko Iran yinjira muri Syria, undi mwanzi wa Israel. Kwangana gukomeye hagati ya Iran na Israel kwaje gukurikira impinduramatwara ya Iran yo mu mwaka wa 1979 birushaho kuba bibi ubwo Iran yashyigikiraga umutwe wa Hezbollah mu gihe cy'amakimbirane yabereye muri Liban y'Amajyepfo mu mwaka wa 1985 kugeza mu mwaka wa 2000. Noneho ayo makimbirane mu mwaka wa 2005 yariyongereye akwira akarere kose. Muri uyu mwaka wa 2006 Iran yari yagize uruhare runini mu gushyigikira Hezbollah mu ntambara yo muri Liban, kandi muri icyo gihe itangira gushyigikira Hamas n'indi mitwe cyane cyane mu karere ka Gaza. Ku rundi ruhande Israel yatangije ubukangurambaga bwo guhungabanya gahunda ya kirimbuzi ya Iran, ikoresha imitwe yitwara gisirikare irwanya ubutegetsi muri Iran. Intambara yo muri Syria itangiye amakimbirane yarushijeho kwiyongera, maze mu mwaka wa 2018 ahinduka intambara itaziguye ya Iran na Israel. Israel ikomeza kurwanya gahunda yo guca intwaro za kirimbuzi ya Iran kandi ikomeza umubano ukomeye n'abanzi ba Iran nka Arabia Saudite na Amerika. Uruhare rwa Iran na Israel mu ntambara yo muri Syria rwakuriye amakimbirane ataziguye hagati y'ibihugu byombi. Israel yagiye ikora ubwicanyi n'ibitero ku bikorwa bya Iran. Israel kandi yagabye ibitero ku ikoranabuhanga rya internet rya Iran kandi isaba ku mugaragaro ko habaho ibikorwa bya gisirikare mpuzamahanga byibasira Iran. Ku ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, nyuma yo kunanirwa kumvikana mu mishyikirano hagati ya Amerika na Iran ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi za Iran, Israel yatangije operasiyo yiswe Rising Lion, igaba ibitero by'indege na za misile ku ruganda rutunganya ubutare bwa uranium bwa Natanz na Fordo, ku kigo cy'ubushakashatsi cya Isfahan, hamwe n'ibikorwa bya kirimbuzi bya Arak biribasirwa. Ibyo bitero kandi byahitanye abayobozi benshi bo mu rwego rwo hejuru bo muri Iran: Hossein Salami, umugaba mukuru w'ingabo z'abasirikare barinda impinduramatwara y'Isilamu; Mohammed Hussein Baker, umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu cya Iran; Amir Ali Hajizadeh, umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere; na Gholam al-Rashid. Kuri uwo mugoroba Iran yarashe muri Israel ikoresheje indege zitagira abaderevu na misiri 100, harimo n'umurwa mukuru Tel Aviv. Mu minsi yakurikiyeho Israel yagerageje gushaka kwigarura ikirere cya Iran kandi ikomeza gutera ibitero ku bikorwa bya gisirikare n'ibya gisivile nka televiziyo ya leta ya Iran. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu Iran nayo yakomeje kohereza drone na misile balistike muri Israel, byangiza cyane Tel Aviv ndetse n'uruganda rwa peteroli rwa Haifa. Dusubiye inyuma mu mateka, Lola Khomeini yanenze Israel mbere y'uko umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu mwaka wa 1979 yanenze umubano w'ingoma ya Reza Pahlavi na Israel kubera ko Israel yari ishyigikiye ubutegetsi bwa Pahlavi. Nyuma ya revolution muri Iran yo mu 1979, guverinoma nshya ya Ayatollah Khomeini yahise politiki yo kwanga Israel. Iran yanze kwemera ko Israel ari igihugu kandi ihagarika umubano w'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi n'indi mikoranire na Israel. Ivuga ko guverinoma ya Israel ari ubutegetsi bw'abazioniste, naho Israel ikaba ari Palestina yigaruriwe. Igitero cya Israel muri Liban mu mwaka wa 1982 cyatumye umutwe wa OLP wa Yasser Arafat waharaniraga kubohora Palestina uva muri Liban.
nyuma y'ishyirwaho ry'akarere k'umutekano mu majyepfo ya Libani byagiriye akamaro abafatanyije na Israel muri Libani ndetse n'abaturage b'abasivile bo muri Israel, bituma Galileya igabwaho ibitero bike by'urugomo bya Hezbollah kuruta uko yari yarigeze guhura nabyo mu myaka ya za 70 hakiri OLP. Icyo gihe abasivile benshi b'abanya-Israel bahasize ubuzima. Nubwo iyi Israel yatsinze mu kurandura ibirindiro bya OLP, igitero cya Israel mu by'ukuri cyongereye ubukana bw'amakimbirane n'imitwe yitwara gisirikare yo muri Libani, kandi bituma hajyaho imitwe myinshi y'abayisilamu b'abashia bo muri Libani barimo Hezbollah na Amari, umutwe w'inyeshyamba wari utarategurwa neza mu majyepfo. Mu myaka yakurikiyeho igihombo mu bya gisirikare ku mpande zombi cyariyongereye kubera ko impande zombi zakoresheje intwaro zigezweho, kandi Hezbollah igenda yunguka amayeri y'imirwanire. Iran yahaye umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah inkunga nyinshi z'amafaranga, amahugurwa, intwaro, ibisasu, ubufasha bwa politike, diplomasi n'ibindi mu rwego rwo kurwanya Israel. Amahame ya Hezbollah y'umwaka w'1945 mu ntego zayo enye z'ingenzi avuga ko kuvana Israel burundu muri Libani ari intangiriro yo kuyimaraho burundu. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2014, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagaragaje ko gahunda ya kirimbuzi ya Iran izadindizwa n'ibyumweru bitandatu gusa kubera amasezerano y'agateganyo n'umuryango mpuzamahanga. Israel n'ibihugu by'Abarabu byo mu kigobe byari birangajwe imbere na Arabia Saudite byari birimo bishakira aho bihurira mu rwego rwo gushakira hamwe umuti wo gukumira ko Iran yatunga ibitwaro bya kirimbuzi. Byabonaga ko amasezerano ku ntwaro za kirimbuzi azabera i Geneve ashobora guhagarika gahunda ya Iran kuri gahunda za kirimbuzi, ariko agasiga ibintu by'ingenzi nko gutunganya uranium. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017, uwahoze ari minisitiri w'ingabo muri Israel Moshe Yaron yagize ati, twebwe n'Abarabu twarwanye nabo mu ntambara y'iminsi 6 bagerageza gusenya igihugu cy'Abayahudi, twisanze mu bwato bumwe uyu munsi. Ibihugu by'Abarabu b'Abasuni usibye Katari turi mu bwato bumwe kuko twese tubona Iran ifite intwaro kirimbuzi nk'umwanzi nimero ya mbere wa twese. Mu mwaka w'2005 ubwo hatorwaga Mohamed Ahmadinejad nka perezida wa Iran, umubano hagati ya Iran na Israel warushijeho kuba mubi kubera ko ibihugu byombi byagize uruhare mu makimbirane ashingiye ku bikorwa yakorwaga mu ibanga, buri ruhande rwibasira urundi. Mu ntambara muri Libani mu mwaka w'2006 bivugwa ko ingabo z'impinduramatwara zo muri Iran zafashije mu buryo butaziguye abarwanyi ba Hezbollah mu bitero bagabye kuri Israel. Amakuru menshi avuga ko abasirikare b'abanya-Iran babarirwa muri magana bagize uruhare mu kurasa ibisasu muri Israel ndetse bakoresha na misile zirasa mu ntera ndende za Hezbollah. Bivugwa ko abayoboke b'ingabo z'impinduramatwara bagaragaye bakorera ku mugaragaro mu birindiro bya Hezbollah mu gihe cy'intambara. Byongeye kandi ingabo za Iran z'impinduramatwara ngo bagenzuye igitero cya Hezbollah kuri ENC Hanit hamwe na misile C802 irasa ubwato. Icyo gitero cyangije cyane ubwato bw'intambara kandi gihitana abakozi 4 hagati ya 6 n'9 b'ingabo za Iran bishwe na Israel. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2007, ingabo zirwanira mu kirere za Israel zarimbuye hakekwaga kuba ingufu za kirimbuzi muri Syria zihitana abanyakoreya ya ruguru 10. Mu gihe cy'intambara ya Gaza na nyuma yaho, ingabo zirwanira mu kirere za Israel zifashijwe n'abakomando ba Israel bivugwa ko zagabye ibitero 3 by'indege ku ntwaro za Iran zinjijwe muri Hamas zinyuze muri Sudani, mu gihe Iran yakoresheje ingufu nyinshi mu guha Hamas intwaro n'amasasu. Israel yavuze ko ariyo yari inyuma y'ibyo bitero. Amakamyo 2 yarashwanyagujwe maze ubwato bwarimo intwaro burohama mu nyanja itukura. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2004, nyuma y'igitero cy'indege cyagabwe kuri konsila ya Iran i Damas muri Syria bikozwe na Israel, Iran yihoreye mu ijoro ryo ku itariki 13 rishyira itariki 14 z'ukwezi kwa 4 hamwe na operation yiswe Honest Promise, drone 100 za Shahed, ndetse no muri iryo joro misile zo mu bwoko bwa ballistique na croisière zirakoreshwa. Iki cyari igitero cya mbere cya Iran ku butaka bwa Israel. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2024, Israel yasubije igitero cyagabwe kuri Iran rwagati ikoresheje drone nto ntihangirika ibintu byinshi. Ibindi bitero bya Iran kuri Israel byakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 hakoreshejwe misile zo mu bwoko bwa ballistique zarashwe mu buryo bubiri. Ibisasu byumvikana kuri Tel Aviv na Yerusalem. Ingabo za Israel zemeza ko misile zirenga 180 zarashwe na Iran, kandi nk'uko byatangajwe na Libani n'ibiturika birenga 400 bya ballistique byarumvikanye. Umunyapalestina umwe yarapfuye, abandi benshi barakomereka kubera ibice bya rokete byaguye i Yeriko.
Iki gitero cyagabwe mu rwego rwo gusubiza icwa ry'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2024 i Tehran, ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Hezbollah Hassan Nasrallah igihe igisasu cyaturikiraga ku cyicaro gikuru cya Hezbollah ku itariki 27 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2024. Hari ku nshuro ya kabiri Iran yibasiye Israel mu bitero ku mugaragaro ku butaka bwayo nyuma y'ibisasu byarashwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2024. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz aherutse kuvuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran ari Khamenei atazemererwa kubaho. Israel Katz yagize ati Khamenei mu ruhame yemera ko ashaka ko Israel isenyuka, ubwe atanga amategeko yo kurasa ku bitaro. Yakomeje agira ati ayumva ko gusenyuka kwa leta ya Israel biba intego ye, umuntu nk'uwo ntashobora kwemererwa kubaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zarashe kuri Iran. Indege z'icyo gihugu zarashe ahantu hari ubutare bwa nucleaire hagera kuri hatatu. Perezida Donald Trump yavuze ko inganda za nucleaire ahitwa Fordo, Natanz na Isfahan zarashweho. Yavuze ko Iran igomba kwemera amahoro. Abahanga mu by'intambara bemeza ko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran bishobora guhindura imiterere y'intambara ya Israel na Iran. Pakistan, Arabia Saudite ni bimwe mu bihugu byamaganye ibi bitero bya Amerika kuri Iran. Perezida Vladimir Putin w'Urusiya yavuze ko ibitero bya Amerika birimo kwihutisha gusatira intambara gatatu y'isi. Ubushinwa bwo buvuga ko kuba Amerika yarasa kuri Iran byatuma n'ibindi bihugu bikomeye byinjira mu ntambara ku ruhande rwa Iran. Iran ivuga ko ibitero bya Amerika ku nganda zayo za kirimbuzi bitagize kinini byangiza. Nyuma y'ibitero bya Amerika, Iran yagabye nayo ibitero bikomeye ku bikorwa bya Israel mu miji ya Haifa na Tel Aviv. Igisirikare cya Iran cyavuze ko misile zacyo zo mu bwoko bwa Keibar Shekan zakoreshejwe mu gitero cya 20 kuri Israel. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Mukore subscribe, mukande kuri like ndetse munasharinge.